ari bukore ndagiye umbwira abantu badukurikiye kuri TV mbabwira ngo ushobora kuba urwaye ariko inkuzana ijambo rivuga ngo Yesu azi icyo ari bukore ku burwayi bwawe ufite ibibazo n'intambara ufite amadeni ariko Yesu azi icyo ari bukore abantu benshi bafite ibigeragezo muri iyi minsi ya none bitandukanye ariko Yesu wacu azi icyo ari bukore muvuge ngo amen Yesu wacu azi icyo ari bugukorere ako gahinda n'intambara n'ibibazo bigize gute bikarangira Imana ishimwe cyane wazuye Lazaro amaze iminsi napfu Yesu azi icyo ari bukore reka dusenga Imana rero Imana ibaho umugisha niryo jambo nagira ngo abadukurikiye kugira ngo bizere ko Yesu afite imbaraga afite ubushobozi ushobora gufata uwo nyese ejo akabagukuye amenyo hari abonzi barayakuye barayamaze ajya kuvanga isosi ngo ifofi amenyo barayakuye bene data ndi gusenga Imana ngo imfashe abandi babakubita ingumu ugasanga amataba yavyimbye uzi ko atigeze ashaka kandi nta n'uwigeze amwitashira niyo mpamvu nta n'uwigeze amwita ngo hane ingwara zanga cyane abona abantu bikundaniye ari sheri shushu agashaka kubatanya wewe yarase kurongora mugabago matezi ngo abarongo matezi ambote yaje gusa jewe amahigwe ntayo narose je narinzi yuko naho nopfa nkiri umwana nyokuru wanje ari umureregiyo mama wanje n'umukatolika narinzi yuko je naho nopfa boca bagenda bakabwira patiri akansomeshereza imisa naho noba narapfuye noca mva mu purgatori nkaca nigira mu ijuru niko wiyumviye nivyo narinzi je narinzi ko bansomeshereza imisa bizoba birangiye zo ngenda mu ijuru ariko nagiye gutahura maze gukura kwagakiza ari ku giti cy'umuntu amen uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye ugira neza uri giti cy'inganza marumburi sambi itarumburi bwugamo bw'umugaruri nteture turagushimiye tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda ukatuzigama Mana ndavyibuka ubwo mu gitondo arindi kuri moto ni kubisasi tugongana n'indi moto bumba napfuye cyane mu bitaro kwa muganga wagize neza urinda koko murindira umuryango urinda abanyamakuru ubarindira imiryango turagushimiye ko watuzigamye izina ryirabwe cyubahiro rero odurasenze kugira ngo umuntu wese ukurikiye kino kiganiro ababaye umuhe kunezerwa ukurikiye kino kiganiro byamucanze acyumva nezerwe kandi Imana umuhindurira amateka mu buzima bwiwe amen. Yes bakunzi bacururo TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Tjosi abananye babaha amasanamu kugira aba bantu mbona kuri plateau za Cyubahiro TV abananye babasa neza cyane uno musi twagize ibakwe byo guhura umwe mu bahanzi mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo nabahanzi ariko twebwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga ngo abaririmbyi n'umuntu asanzwe ahimbaza Imana asenga mu idini rya Pentecote ariko mu Rwanda bagita ngo ni itorero ariko akano itorero natwe ni Pentecote mwese ni Pentecote ADP itorero byose turaza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye ariko ndabibutse yuko ndabavuze mu izina mugura abona yuko ino shusho ni nziza bose baremwe mu ishusho y'Imana ariko bakora ibintu bihuriranye n'Imana koko mbere kuri wewe nyakiriro umushitsi urakoze cyane bakunzi ba Cyubahiro TV twe tubakumbuye kandi mwakoze kuvuga amajambo menshi tu nyakiriro umushitsi turakwakira mu izina rya Yesu murakoze cyane kunyakira karibu cyane iwacu asante wahabonye gute Burundi ni bwiza haba abantu beza bagira urukundo ni igihugu cyiza harimo ibiryo biryoha urya kabisa ukabyibuha urumva nzasura mu Rwanda nabyibushe nabaye n'inzobe aba n'ubushyuhe bwinshi nzasura mu Rwanda nabyibushe ego warariye umukeke narawuriye bakwakiriye neza ubwa mbere na mbere gushenga mu Burundi banyakiriye neza cyane kabisa nari umukeke njya n'ubugari dore ko mbukunda hano ubugari buryoha cyane haba ibintu byiza muri make sawa umuntu ryo rya mbere akubonye mu gihugu cy'u Burundi akakubona kuri plateau za Cyubahiro TV watakoze witwa gute murakoze cyane amazina yanjye nitwa Sindi Kubwabo Wellars Sindi Kubwabo Wellars Imbereka Imbereka ni indirimbo bakunda kunyitirira iwacu cyangwa bakamwita Wellars Abanyarwanda kenshi bakunda kuvuga ngo ikiganiro ngo ni kuganira ariko jewe umuririmbyi ndamutumiye ari ngombwa ndamwibutse abantu bagukurikirana tubibutse akaririmbo kabaye hit ndetse n'abantu benshi bakaba bagakunda mfite indirimbo nyinshi ariko reka ndirimba agace ndirimbeho agace
hari yitwa mbereka nukuba mbereka ni ijambo mu kinyarwanda rivanze ni ubugome ni ruvanze n'uburyarya nuko ufite ibintu mu mutima ariko nushaka kubigaragaza urugero nkaba nkwereka yuko ngukunda kandi ntagukunda iyo niyo mbereka n'indirimbo nakoze rero abantu barayikunda kuryo niyo ndi Kigali bakunda kunyita mbereka ugeze mu Rwanda ukavuga mbereka bayica abantu ariko ushobora kuvuga wirarisi ni bantu ariko uvuga ati wowe warimbye mbereka mbereka we burya mu bantu habamo mbereka umuntu arakwanga yamara kukwanga kabiguhisha mwajya muhura akagusekera akakwereka yuko nta kibazo mufitanye kandi mu mutima we rusibana burya mu bantu habamo mbereka umuntu yarakwiye kugira icyapfa na mugenzi we bagasabana imbabazi naho ubundi mbereka n'urwango rubi hari n'indiva ngo kuba turiho n'ukubera Imana kuba turya n'ukubera Imana nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura yego wachawe kuyumvira kubaha Imana ryari kuvuga ati jewe nicandukanye n'ivyisi jewe nakuriye muri Sunday school ndi umwana mutoya sinzi kunywa inzoga sinzi itabi mbega ndi umwana wo mwishengero yego umwana w'igicani umwana wo kugatuti cyane kugatuti kweli koko umeze neza ndashima Imana cyane urakomeye umeze fresh asha Mungu yupo utwakubuze ndahari uri kumwe n'umuririmbyi w'umuhanzi uva mu gihugu cy'u Rwanda uri mu bantu bambere bamfashije kugira ndamuronke kukanze amazenda nagukeze byose cuvuga byose ega koresha yabwa n'undi muntu yego turazi ko keshi na keshi kuririmbana n'undi muntu abari kugira mwagure imbibe uri kurakora iki kugira tuzokumve fikiringi yono mutama wo mu Rwanda vuba cyane muzoyibona ibintu byose n'igihura bizi yego watubwiye yuko usenga mu idini rya Pentecost mu Rwanda hari amakuru mfise yuko mwamusenga hamwe n'uwiringa Imana Theogene Theogene bose babireba turasenga hamwe ni mugenzi wanje ni inshuti yanjye akenshi tuba turi kumwe mu bitaramo urumva umutwinjira muri eglise imwe ni umuntu umuvandimwe ni inshuti yanjye kabisa isa ku munsi tuba turi kuyaga twungurana inama n'ibitekerezo yego umuziki muri rusange ubona gute umuziki urimo uragenduza kera wabonaga ari ibintu biri hasi ariko uri kubona ko biri kugenda bizamuka ngiye maze imyaka 16 ndirimbo umva mbimazemo igihe twatangiriye dukora ya makaseti yizenguruzaga mu radio tugera ku masede tugeze ku mafurashe urumva rero biri kugenda bizamuka ngo byarahinduye isura koko sawa winama y'umunsi umwe tugende kuri kapera koko oya ivyo wanyiganze ngo inama y'umunsi umugirana oya bavuga Imana y'umunsi oya tugende kuri kapera Imana y'umunsi umwe iyo simaniyo Imana y'imisi ibiri niyo simaniyo Imana y'imisi itatu niyo simaniyo Imana y'imisi yose iyo niyo maniyo Imana y'umunsi umwe iyo simaniyo Imana y'imisi ibiri niyo simaniyo Imana y'imisi itatu niyo simaniyo Imana y'ibihe byose iyo niyo mana amen turazi ko keshi na keshi mu gihugu cy'u Burundi tubona amakorabo ari makenya kubaririmbye yo mu Rwanda no mu Burundi kandi tuvuga ururimi rumwe cyane wibaze ari kubera iki impamvu sinoyimenya hakwiye kugira mu Rwanda no mu Burundi tubone abaririmbyi bakoranye neza igikwiye nibaza ko atakibuze ariko kintu nyamukuru harakeneye ubumwe hajya kandi ubumwe buruta amafaranga iyo hamaze kuba ubumwe buruta amahera bukaruta amafaranga ikintu gikwiye abantu barakwiye kuja hamwe tukuzuzanya bavuga mu kirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu kugira ngo bigende neza hakwiye kuba ubumwe n'ubu urabona ko twaje kuvuga ngo uyu hari ibyo twahurijeko sivyo mu bijanye
n'umuziki mpimbaza amana rero numva abo bandi hakwiye ubumwe nta bindi have nje ku muntu muri kumwe ndabona yuko muberewe cyane ngira muri commentaire badobishira ko ari bimwe ifoto yo kuri profile ndaza kuyivuga ko kubona cyembo numenga cyane yagashisho n'umugabo wawe oya nibasa barasa vrai namina biraba ujya muntu uhiga ukubonye bafite ne agashusho habo ngira mu Rwanda usanga bafite umuryango munini oya nawe yarabayeyo yarabayeyo yaranahize no kuhiga kenshi na kenshi turazi ko mu Rwanda abaririmbyi barakora amahiti menshi agiye atandukanye baririmba indirimbo z'Imana ariko kubera tutabayo ntituzi yuko mufitaniye urukundo twe muganga ha mu Burundi turazi ko abantu baririmbizi bahagiza Imana kenshi bafise urukundo muri hari ayo bimeze gute murakoze cyane harakana mbere y'ibyo nashaka kubanza kuvuga gushimira Coco duherutse guhurira ahantu hari he igiterane Coco ni umuntu ugira urukundo abanza kumushimira yanyakiriye neza niba abantu bose babaririmbye ba gospel binabari bameze hari ngaha mu Burundi mu Rwanda mu Burundi hano turahura ari rya mbere yanyakira neza amakeya umva reka nkubwiza ukuri niba baririmbye bose ba gospel binabari bameze nka Coco ibintu byagenda neza akambaza waramutse ute umeze ute ariko hari n'abandi navugisha kandi ndina hanyagire n'umwana mwaramutse ariko kuko ndamushimiye imbere y'abantu b'imbaga n'umuntu w'Imana agira urukundo kweri manze mumushyimirire naho mu Rwanda amakorabo ajyaba usanga abantu bakoranye korabo ugasanga ibintu bimeze neza nanjye ubwanjye hari amakorabo nagiye nkorana n'abantu rero ni byiza gukorana korabo abantu bagakorana indirimbo nkuko Coco yabivuze imigenderane n'ibitaraba ihambaye ariko ndatekereza ko byatanguye Coco tuzakorana indirimbo ndetse n'abandi tuzakorana indirimbo inari bashuti banjye benshi abitwa bayizayi ni inshuti zanjye benshi cyane rero tugiye gutangira noneho gukiramo imbaraga dukorana amakorabo uvuze indirimbo zabaye hit nungaha mu Burundi turazizi hari aka video twigeze kubona kuri TikTok gasirikira uri kuratambisha abajya bakinyi bakina amafilme bandimbati bari baje kusenga cyangwa ari muhuriye ahantu nyene murakoze cyane twari turigiye mu bukwe bw'umama bita Apolline akina amafilme mama w'inshuti yanjye nari kumwe na Tasset Tusi aririmba indirimbo za gospel agakina n'amafilme tugiye rero bandimbati nabo bari batashye ubwo bukwe n'abari abakinnyi b'amafilme bandareye ingore bose none ko yakuri indirimbo yanjye abantu bayikunda nayishizemo bahita baguruka baratamba ko twaratambye cyane kabisi yashuriraza mwe muyeraramanuka ngira ngo nandimbati nabonaga yageze muri mwe rero nuko byagenze twe twahuriye mu birori twese twaje gushikira umuvandimwe yego Uwiringiye Imana Theogene kwageze korana ikiganiro aravuga ati jewe amateka amaze gukora ku isi mu Rwanda nta muririmbyi n'umwe abo bose mwibaze ko muzi arigere ayakora we nawe bimeze gute yababwiye ko amateka yakoze niba mu yuko ari umuntu yakoze album nyinshi ku mwanya muto kandi zirabahiti gusumba abandi bose ngira ngo Theogene ni umuntu wakoze ibikorwa byinshi bifatika indirimbo ze zatumye abantu bakizwa barihana umuririmbyi mwiza ariko ndavuga ko wenda nko muri kino gihe ko hari n'abandi bari gukora amateka ngira ngo muzi nka Israel Mbonyi n'abandi rero Imana iri kugenda izamura abantu bayo ubutumwa bwiza bukagenda buzamuka yego bishitse umwana we akiyumvira ko ashaka kuja mu muziki kuririmba wo mwemere umwana we wawe bishitse murakoze cyane nta nubwo nanidondoye neza giye nawe nari nagira ndacyari umusore uracyari umusore yego kweri ataza kunyicira isoko umuntu akumva ngo umwana wanjye akagira ngo narabyaye ugasanga ibibazo biravutse bashobora guhita avuga ati wa muntu yemere ko afise umwana kuri ngaho nyene shaka ndondere wa muryango bafise babana biyubashe bambara neza bimwesha neza bubaha Imana batse kukurondera
ni mwaba mushaka abagabo b'ababogari nguyu turamufise icyambere ni amasengesho burya amasengesho akora ibintu byose adasenga kuri we ntiwo mwemera yasenze Imana ikamungabiza namutwara twe tugendera ku ngabire z'Imana nta gupfa gufata ubonye wese ushobora gufata ubonye wese ejo akaba gukuye amenyo hari abo nzi barayakuye barayamaze ajya kuvanga isosi ngo ifofi yanjye amenyo barayakuye bene data kandi gusenga Imana ngo imfashe abandi babakubita ingumu ugasanga amatama yavyimbye abandi amasafuriya abandi n'amasafuriya ugahura n'umuntu amatama ese byagenze bebe ugiye uzi imyaka ingahe se wewe uzi imyaka ingahe ntabwo ari ngombwa kwivugira kuri kamera kubera ibanga ry'akazi si nko kuvuga imyaka yanjye yego ugasanga abantu amatama yavyimbye wamubaza tese ibyengeze ngo nikubise ku gikuta ngo ndavyimba naho umugore yamukuye amenyo yamukubise ku matama rero turi gusenga Imana kugira ngo Imana izatwubakira urugo rwiza rw'umugisha ariko namaze kumenya yuko impamvu Satani yangingo uzi ko atigeze ashaka kandi nta n'uwigeze amwita sheri niyo mpamvu rero nta n'uwigeze amwita ngo hani ingwara zanga cyane abona abantu bikundaniye ari sheri shushu agashaka kubatanya wewe yarase kurongora mugabo matezi ngo abarongo matezi ambote yaje gusa kuko ikintu cyazanye Satani ni ukwica no kugira naba bana b'Imana nibaze yuko ako kantu abantu beshi kare abanyengeje Shetani nawe nta mugore kwigeze kumva nta mugore agira mariage niyo mpamvu rero abona abantu bikundaniye mu bakabona koko n'umutware barakundanye agashaka kubasopanya ariko ibyo ntibyaba kwa koko abazimu n'abademoni barahunze koko hari mwe muyera araganje yego ngira ijambo rya mbere misi yose bama wibuka muri Bibiliya shobora kuba ari gufasha mu mutima wawe kandi ari cyo mu gitabo ko ari menshi ariko reka mvuge ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka no kuvuga ngo kuba dusa gutya no kubera amaraso ya Yesu Kristo koko reka mubwiza ukura ku gasura ufite no kubera Yesu na papa wiwe nako gashireho Yesu na papa iyo mvuze Yesu mbavuze na papa ngo kabisa reka mubwiza ukuri munyamakuru urebye yisurije vuba urebye nk'ifoto yanjye nari narahombanya amatama utamenya ariko akakabiri kaje ejo bundi turagakesha Yesu nukuri hayere kaje kubera Yesu cyangwa ubuzima bwarahindutse Yesu yarahinduye isura yahinduye isura niyo turashimira Yesu ko yahinduye amateka hajya anya biramaze gushika ukiyumvira ati jewe nshobora kujya gushaka umugore mu yindi dini bivanye no kungene mu rushengero je atawuhaje mu rushengero ryacu ngo babagiye ko nzi ko bari benshi rushengero rya Pentecote rigira abakobwa benshi ariko wanakundanye n'undi mukobwa wo mu ishengero rindi bagenda ukamuganiriza kaza gahindura buryo umukobwa akunda guhindurira abatware nakundanye akaza su gusenga Imana se kuko aho uri ntago usenga Satani na Sataniya ko njye numva bavuga ukamubwira uti ngwino agahindura mugasezerana bivana n'ukuntu wamukunze ahari hose wamuhindura kaza mugakorana mariage ntangorane hari umuntu yigeze kumbwira ngo abapenigoti ngo ntibakunda gukora ngo amakorabo ngo baririmbane n'abandi ngo biba ari bibi ndatekereza ko iyo ngiyo ashobora kuba ari nk'imyumvire nemera njyewe icyambere twese dusenga Imana imwe buri ibintu by'amacakubiri mu madini bikwiye kuvaho niba uri umupanekote undi ari umuzayoni tempo undi ari mwangirikani mugomba gukorana indirimbo mukamamaza Yesu umva nta cyakirimo twebwe ku bwacu ku rucyange igiti nta cyakirimo yego umaze iminsi udasohora igikorwa uriko wiyumvira kudutegurira iki maze igihe gito nsohoye indirimbo ya audio yitwa ngo Yesu amba hafi ni indirimbo nshyashya sindayikora video dushaka gukora video hari abansabye bina bayikunze ngo tuzayikorera inanga mu Burundi ndimo ndapanga uburyo izakorwa je kugira ndabasupportinge neza muze muririmbane na Coco ibyo ni ibintu byoroshye ni nko kuzimya buji ni ibintu byoroshye rwose Coco ni umuntu mwiza nakubiko afite umutima mwiza ntambere kafise umuntu w'Imana ibyo biroroshye rero ko budoshima ndaye cyane hahandi duza amavyuzi yesabwa na media twanzo basupportinga nukuvuga ngo byose ni kubera Imana ikiri kuravuga c'amakorabo
burya nkunze kubwira abantu yuko kenshi Imana yuguruye igenda ijanye n'umuryango kugira ngo ababaya ntibaze ngo bawugare kubera irazi ko abana b'abantu harimo ababaya nabo yiremeye irabazi neza ajiska z ni ukuvuga ngo nk'ubu abantu bakora dusaba amakorabo ni benshi batari no ngaha gusa bari no hanze y'igihugu nk'uciriye ku mayange hari murumuna wa Mukateogene Muhisi umukozi w'Imana yasavye ko twogenda gukorana indirimbo dukora indirimbo kabisa siwe wenyene hari n'abandi urumva ko n'ubu yaje nanje naje urumva rero nukuvuga ngo ubu tugomba kuja ku kazi kuko Yesu nta kindi kintu azotubaza icyo twamaze mu isi umwanya twahamaze n'ibikorwa twakoze abajene muri kino gihe babanye twitwa abasore ubu nawe ubaye umujene ko kubera avuze yuko utararongo ntabwo navyanze abajene muri kino gihe birakunda kubaca intege gusenga uhanura iki kuri bajya abahungu bato bakwiye baba bakenewe yuko bosenga bakubaha Imana ariko bijana mu zindi ngeso mbi bajene munkurikiye inshuti zanje ndagira ngo mbabwire ngo birinde irari rya gisore kumva ko tumaze kuba majeya uyu mubiri dufite ni Imana yawuduhaye rero harabo ujya ko nuko bagiye mu biyobyabwenge mu matabi mu nzoga mu rumogi abo bose babivemo bahindukire bakorere Yesu kuko biriya barimo amatabi urumogi n'icyo ababikora nta mugisha urimo ahubwo bibavutsa amahirwe yo kugira kurwara ibirwara bitandukanye kugira ubuzima bubi rero nibaze kwa Yesu yego baze kwa Yesu cyane cyane baze kwa Yesu ushawibwira ijambo zantama zazimira tuzirondere zigaruke none Yesu yavuze ngo nimugende mukwira amahanga yose mabwiriza ubutumwa bwiza abazokwizera muze mubatize mu izina rya Data n'ry'Umwana n'irya Mpwemu Yera hanyuma y'ivyo ngo mubize kwitondera ibyagezwe ariko rero igitangaje ni kimwe abantu ubu benshi ariko si bose bakunda kuza kwa Yesu ariko bamaze gutama pièce narumva ariko birakwiye amapièce nukuvuga baramaze gutakaza ibihimba bimwe bigize umubiri bimwe biba byarapfuye bakaja gushakira ubuzima muri Yesu nivyo ni koko Yesu yaravuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe iwanje ndabaruhura ariko ntibikwiye ko kwa Yesu haza ababaye imijegere gusa birakwiye ko n'abantu bazima ubabona bariko barahimbaza Imana mu mpemu no mukuri Yesu arakeneye abasore beza baba bogare zerombesire bamwe bakubita isi kanyiganga ikumva ko abana b'Imana bateranye Yesu arakeneye inkumi nziza z'amataye meza z'amasura meza bataratakaza amapiese bamwe bataragwara sida bamwe batarahukana babandi ubwo sida we Imana iramwanga oya shatse kukubwira ko Yesu nawe arakeneye ibintu bisukuye bikiri propre yego umwe ataravuga ati nta kundi ko byamaze kunjanga reka nigire kwa Yesu ariko Yesu arakeneye abasore beza abagabo beza abamama beza bamwe bakubita igisirimbi sikanyiganga na Satani akamenya atabana b'Imana bagizene bateranye reka nkunganire nabo byacanze Yesu yo bageze kwa Yesu arabicanga arabyunga yebo bantu byacanze nimuze Yesu arabicanga kwa Yesu nabo bamaze gutakaza amapièce arafise ukuntu aja muri pièce doroshanje mu ijuru agasubiza mwandi mashasha kongera kaba mushasha niyo mpamvu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe ni muzi wanje ndabaruhura sinzi umuririmbyi yavuze ngo Yesu wacu ni karuhura naramubonye uwo nitasi nitasi iyo ndirimbo rero ubundi nihishurirwa ryavuye ku Mana rero nukuri Yesu arashaka ko tugenda kumukorera turi bazima ubundi iyo umuntu agiye mu ishengero yararushe cyane nawe ni ngombwa kesha aruhisha abandi Yesu ataje ngo kubitemo amavise mashasha usanga ibintu byarashanganye usanga ibintu byara mbebe bwaje mwatubwiye ko shetani ngo ntiyigeze ngashaka umugore Yesu nawe yarigeze amushaka Yesu ntiyigeze amushaka kuko sivyo byari byaramuzanye mu isi Yesu bundi aje gushaka intama zazimiye ashaka abagowe ashaka n'abakomeye kugira ngo atuzaniwe mu bwami bwo mu ijuru hama yarakoze ibyari byamuzanye mu isi ibisigaye arabyusigira siko yaravuga ngo nimwanyizera muzokora n'ibyo ntigeze gukora umva ko kantu rero
Bavuga ko koko ndakutubwira yuko ngo nitwapfa ngo hari igihe tuzopfa ngo muganga ngo tuzoja mu ijuru warakoze neza. Umunsi Imana umuhero wateye twebwe tugihari tuzogenda gute mwebwe musenga cyane? Ntabwo bitahuye neza, subiramo neza. Umunsi umuhero waje twebwe turi ku isi ngo uja mu ijuru tuzogenda gute cyangwa kuja mu murabizima? Murakoze. Bibiri ivuga yuko igihe imperuka izabibaye isaje gutwara abi abapfuye bazazuka, naho abazaba bakiri ngo bazahita bahindurwa. Yesu abahinduri bazamukane nabo bagize gute bazutse, tuzahindurwa. Ubwo azoza tuzasa nawe, niba azaza ari umuzungu tuzaba abazungu, niba azaza uko azaza akazoza ari umunyakamenge tuzoba abanyakamenge. Yesu sinibaza uko azoza asa natwe niko tuzosa. Inshuti zacu nazo zapfuye kare nazo tuzozibona, izapfuye zizeye, izapfire muri Yesu zizazukira ubugingo buhoraho. Ariko abapfuye ari ibinyabyari pagani bizajya mu muriro. Ni kuvuga inshuti ku nshuti ndizomenyana, umwe wese azabageze yuko kwa rubanze mw'ijuru tuzomenyana. Tuzomenyana mw'ijuru, mw'ijuru tuzomenyana. Abatagiyeyo nabo bazamenyana na Satani, bazamenyana na bosi wabo, na bosi wa Satani. Kuko hari n'umwe yigeze kubaza Yesu arambwira ati none abapfuye batarakumenya abo nabo wumva uzobabaza iki atani ico bigeze kumbure ngira mubwiye ati none ko jewe vya Bibiliya siho ndi kandi no muri Katolika siho ndi, n'ivyo bintu vya Bibiliya n'ivyo uri kurigisha ntavyo numva. Uzi ngene Yesu yamwishuye, yamubwiye ngo abo nabo bazocirwa imanza bivanye n'amajwi yabo yo mu mutima. Urasambana ureke kumenya ko wasambanye, uriba ureke kumenya ko wica, ntibikunda. Iryo jwi ryawe ryo mu mutima rero kubwira ati bikore mwijoro kuko nta batakubona. Iryo jwi ryawe niryo muzomenyana ko yongera avuga ngo urabikora nkahora ngo kibaza ngo mpanye nawe ngo ari ku munsi n'umunsi ngo nzobizana imbere y'amaso yawe. Ni kuvuga ngo rero ushaka gukorera Imana bigikunda. Ubwo murizera yuko hari ibintu byinshi ku isi ubunya batubwira yuko ngo gihe ngo cyageze umwanya gumuza mugabo ntushika, mugabo twese turawurindiriye, namwe twese turindiriye hamwe. Amadini yarabaye menshi, urushengero nurumva ngo gwagwanye n'urundi, ukumva ngo amashikanwa adusanga abantu basenga hamwe ntibahuza. Ibyonya biva kuki? Ubundi mw'ishengero, ishengero ni nk'urusenga. Urusenga iyo ushize mu itanganika ruraroba ibinyamuroba, rukaroba ibintu vyiza, rukakurobera n'amafi manini n'udufi duto nyamunyamu, sangara, mukeke. N'ishengero nuko mw'ishengero habera ibintu vyinshi, ariko nka twebwe ku giti cyacu tuba tugiye dushaka umugisha. Mw'ishengero ugiye ushaka umugisha urawubona, ugiye ushaka n'umuvumo ukawubona. Iyo ugiye rero mw'ishengero ukahabona ibitandukanye nemwe wifuza, kenshi ucudeviya ucugenda cyangwa ugahitamo guterana ingumu. Ariko rero numva ko muri urwo ruhande twe ntiturimo, sibyo? Ntiturimwo. Twebwe tuja mw'ishengero kurondera Yesu no gukorera Imana nta bindi. Ajya burya gasirimba si icyaha gukubita agasirimba mu rushengero kujya kuryoherwa. Dawidi ko yatambiye Imana hari icyaha yakoze? Arabumvise ko ari icyaha, si gutambira Imana nta cyaha kirimo. Kuko bivuga yuko burya gutambira Imana hari imyuka mibihunga, imyuka y'ibisigo y'abadayimoni irahunga kubera guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana harimo ubushobozi bwinshi cyane. Hanyuma reka ndabashimira. None muri boîte ho ni batamba? Yego. None niba muri boîte batamba bagatambira isi, bagatambira Amusteri na byeri bagatambira Amusteri n'ibiyeri na henekene, gute na tutotambira Yesu mpemu w'Imana akamanuka? Uyu onye yatubwiye yuko yakuriye muri Yesu, acigeze akoza inzoga ku mu ajya we nawe umuntu akubwiye biography yawe uvuge incamake kugira utange impanuro, washikiwe n'ibibazo nyabaki cyangwa impanuro woho umuntu akavuga ati jewe biri kwizera uhinduke ibi nibikona ndafise byari bikomeye kuri jewe byaraheze ko nakunze umwami Yesu. Wellars yavuze neza, yavuze ati we yakuriye ni umwana wo kugicaniro, bavuga agatuti mu Kinyarwanda. Agatuti yakuriye imbere y'Imana. Ariko jewe ayo mahigwe ntayo narose. Je narinzi yuko naho nopfa nkiri umwana
nyokuru wanje yari umureregiyo mama wanje n'umukatolika nari nzi yuko je naho nopfa boca bagenda bakabwira patiri akansomeshereza imisa naho noba narapfuye noca mva mu purgatori nkaca nigira mu ijuru niko wiyumviye nivyo nari nzi je nari nzi ko bansomeshereza imisa bizoba birangiye zoca ngenda mu ijuru ariko nagiye gutahura maze gukura ko agakiza ari ku giti cy'umuntu kandi n'ingabire n'agakiza n'ibintu bigenda bitandukanye maze gukura namenye yuko nintakorera imana ni ngombwa nimfa satana azonserefa ariko ninakorera imana nimfa nzogenda mu ijuru rero no kuvuga ngo ivyo narinzi kera nk'inyungu ariko maze gukura byambereye ubuhombe nabonye ko nari narazimiye wigeze unywa ku kayoga se wowe oya sinigeze nywa ku kayoga kandi no muhira wacu na nubu turagana mugabo muragana akagwa niso naka kayoga k'ikirundi niko bagana nubu yo mamaje atuzanira imitobe kabisa agace karaye murakanywa none kari muri frigo ikibazo ni cyahe oya none guhera saa 6 oya kari muri frigo nta kibazo kaguma gakanye nta ngorane ni kuvuga kagumye gakanye kakarara muri frigo nta ngorane nako mara iminsi 3 canke 4 uri muri frigo nta kibazo ikibazo ni wa wundi batarika bagashira mu mwambiro iwacu wita ngo ni umusembeba hari umuco umaze icyumweru ukakahiye umuntu akavanga ngo umusembeba hari nabo bibeshya bakawunywa kandi ari umukizwa akanywa umusembeba ukabona amaso atangiye kurerembura wabaza ati kiri giketi yanywa umusembeba akabeshya ngo sirwa kandi ari umusembeba rero iyo mitobe maze igihe kirekire ntabwo ari myiza ariko nkaho kari muri firigo katakaze nta kibazo bakanywa yego barawugana bagafata bagakanya ibitoke hama bagakura muri ya mutobe nyene wa mbere gashira mu kabido hama gashira muri frigo hama mwebwe mwese reka ndabakengurukire ariko ntimwava ngaha muda tudashize amaboko hejuru mugenda musenze akare muririmba indirimbo z'Imana kandi mufise ukwemerwa mu rushengero kandi nubwo turabemera niyo mpamvu twabarondeye gaturangize mubanze musenge katubanze dushimire mwebwe TV yadutumiye kugira ngo tuganire namwe ndetse n'abadukurikiye mwese Imana ibahe umugisha ikindi hariho nk'umuntu ushobora kuduha inama n'ibitekerezo akadukenera kumufasha bugiye butandukanye abifuza kudushyigikira kugira ngo ibikorwa byacu turakwiye ikinyarwanda umuduhenda rw'ikinyarwanda abifuza kudushyigikira kugira ngo ibikorwa byacu bigende neza rero turifuza kuba twabaha nka contacte badushakiraho ntacyo bitwaye abifuza nk'indirimbo zanjye kuri channel ya YouTube wandika Kubera Imana TV Kubera Imana fatanye witona indirimbo zacu bakora subscribe ugakora share comment nimero ya telefone sinzi namwe pininga mu kiganiro cyangwa nta kibazo tuyishyira muri caption muyishyiramo okay ngo barayisangamo yego Koko rero araza nawe gusenga cyangwa niba ari gusenga sinzi ubwo Koko rero najewe anya yaguma mpenda ngo nzoza igihe ni iki Jesimema igihe ni iki kabisa bo nanje naguma ndabashimire kandi urazi Jesimema nukuri urabizi nitwobesha imbere y'Imana n'imbere ya kamera imyanyu urabizi ko ari ngorane ariko rero mumbabarire uyu munsi kuri Cyubahiro TV nahigereye kandi murazi ko ndabakunda ahubwo nyene murabizi nyene ko ndabakunda namwe muramubibona no muri comment ndabakunda cyane kandi ndabubaha hama ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukadutumira tukaza tukavuga Imana ngaha nukuri Icyubahiro TV ni hangame kandi tera imbere yagura imbago nkuko byakoretse kwa Yabesi n'abazoyikoramo bose bazabame babona Imana kandi babone ibyabo byose byikora ariko na cyane ku mavi niho hava ibintu byose kandi bizima kuko ibyo wakuye ku Mana birindwa n'Imana ariko ibyavuye mu isi birindwa na Satani rero mwubaha Imana izobubahisha turagushimiye cyane watwakiriye umushitsi nawe nadusenge cyane murakoze cyane ariko niba ntizimbye mu magambo abadukurikiye banyemerere
nsoreze ku ijambo yanditse mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana ibice 6 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja, ni muri y'Ikinyarwanda, ngo ariyo yitwa Tiberia, ngo iteraniro ry'abantu benshi ngo rikurikira Yesu kuko babonaga ibimenyetso n'ibitangaza yakoraga. Ngo Yesu abonye abantu benshi baza aho ari, ngo abaza Filipo ngo turagura ibyo kurya ngo babone ibyo kurya. 6 baravuga ngo icyatumye Yesu ababaza atyo yagira ngo abagerageze ubwo yarazi icyo ari bukore. Ndagira mbwira abantu badukurikiye kuri TV, mbabwira ngo ushobora kuba urwaye, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu azi icyo ari bukore ku burwayi bwawe. Ufite ibibazo n'intambara, ufite amadeni, ariko Yesu azi icyo ari bukore. Abantu benshi bafite ibigeragezo muri iyi minsi ya none bitandukanye, ariko Yesu wacu azi icyo ari bukore. Muvuge ngo amen. Yesu wacu azi icyo ari bugukorere, ako gahinda n'intambara n'ibibazo bigize gute bikarangira. Imana ishimwe cyane. Uwazuye Lazaro amaze iminsi napfuye, Yesu azi icyo ari bukore. Reka dusenga Imana rero, Imana ibaho umugisha. Niryo jambo nagira ngo abadukurikiye kugira ngo bizere ko Yesu afite imbaraga, afite ubushobozi. Amen. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, ugira neza, uri giti cy'inganzamarumbu risambi itarumburi bwugamo bw'umugarura inteture. Turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda ukatuzigama. Mana ndabyibuka ubwo mu gitondo arindi kuri moto nikubise hasi tugongana n'indi moto mba napfuye cyane mu bitaro kwa muganga. Wagize neza, urinda Koko, murindira umuryango, urinda aba banyamakuru, ubarindira imiryango. Turagushimiye ko watuzigamye, izina ryirabwe icyubahiro. Rero durasenze kugira ngo umuntu wese ukurikiye kino kiganiro ababaye umuhe kunezerwa, ukurikiye kino kiganiro byamucanze acyumva nezerwe, kandi Imana umuhindurira amateka mu buzima bwiwe. Umuntu wese umva kino kiganiro kizamufashe, kizagira kimuvana, kizagira kimushyira. Uwiteka Imana yacu komeza kubana natwe, komeze kubana bene data turi kumwe, utwagurira imbago mu izina rya Yesu. Uduhe ubushobozi dukeneye Imana, support yawe kugira ngo dukore indirimbo, dukora ama video, dukora ama audio, indirimbo zigende zigira hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abantu b'ubutumwa bwiza. Uwiteka Imana yacu turabigusabye kugira ngo udusapotinge. Erega ntabwo uzava mu ijuru ngo wikubite hasi, ariko uzakoresha n'abantu bawe abaduteze amatwi bakundi umurimo wawe. Mana, bahe amafaranga badushyigikire, bashyigikire umurimo wawe, bashyigikire abaririmbyi batandukanye, amakora atandukanye, abapasiteri batandukanye, kugira ngo ivugabutumwa rikomeze kuzamuka. Uwiteka Imana yacu dusengeye igihugu cy'u Burundi mu izina rya Yesu. Turacyatuyeho imigisha yose, abayobozi bakiyobora. Mwami Imana yacu, abaturage barimo, tanga urumbuke, abantu bahinge beze borore, utanga umugisha Mwami. Iki gihugu kizabe igihugu cya mbere muri Afrika ndetse no ku isi hose. Utanga ubushobozi mu izina rya Yesu. Iyi TV yagure mu izina rya Yesu. Ibi byifuzo byose bafite bikenewe ubisubize mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Murakoze. Yes, bakunzi ba Shuro TV, kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba, inyuma ya kamera ni T Josi. Waringe mukanda subscribe na comment, turabakunda cyane. Bye bye. Bye bye.